Hasil buruan, hasil berburu di pasar kambing hari ini. Harganya sangat murah-murah ini, 500-600an. Tentunya sangat murah dan astral ini. Halo guru, kita sedang berada di pasar kambing ini guru. Kita akan berburu kambing di pasar ini guru. Kita langsung berburu. Patang atus oli patang atus. Ini 550. Papat seket ya. Kue yang 550 si anu itu. Yang kita buka nasi sanyo tau ya bang. Kurang kok. Anu itu atus. Orang wani ya. Wani itu 5 kurang paling kurang. Pira ki. Pira nu elek ya. Pira ki. Betul 1000. Oh lho, 1000 itu lho. Pira nu elek iki pira ki? Kecak. Anu ini bawa anu gembel man bang turut katanya. Wis payu. Oh lho. Kawanan aku kok. Iya bang tanane. Ya ini kan sudah. Iya ki kawan bang. Pira ki? 500. 500 ya. Patang atus oli? 500. Patang atus ya. Kurcaci pira kurcaci? 550. Eh? 550 tawa. 50. Tulis 50. Eh? Tulis 50 terus. Berapa nih loh? Ya. Papat seket. Berapa nih? Kira Tulis 50 lah ya. ini yang patang. Kira yang nunyak ke belakang bawah. Patang atus lah. Ya teman. Oh, Bisa apa nih surau man ya cok? Di piran ki. Piran. Oh, anu lanang wadon. Ki pira ki? 700. Patang atus oli. Selebih yang anu. Patang atus lah anu iki lho. Udah nunyak ke gebok Iya. Paling akuan ini patang atus ki lho. Hah? Patang atus paling. Kira jaran. Piran ki. Kok kuat itu ya? Piran sih. Nuan 1000 kurang oli 1000 kurang. 1000 kurang. Ora wani 1000 ki. Potongan apa ki? Potongan. Pira? Itu 5. Anu sing togel kae di toko apa ora? Dembalan apa bae. Pira? Lima ya. Dong 65 wis lho. Eh? Kere yo. Nah, pura ya dene kok itu. Berarti kok 600 saya 600. Kenyang lawan pitunya tak ugerna. Oh, pitu ya aku ora ngerti lah. 600 mau sing siji sisan gak enak-enak. Kira tugel murah kok kae murah anunya. Kian jangan 65. Ora wani lho. Nak ora ya aja. 5 ora wani lho. Apa wane 65 ya mau wae. 600 lah. Ora lah. Nyangkut no. 65 aja. Ki pira ki? 1050. Iya. Iya.
Itu seket oleh gitu itu seket. Sing merebangun tau laporan lah. 800 ya. Terbani sing udah. Yo Oh, selalu kasih. Oleh pira wis. 800 ya. Papa ngomong oleh 100 beli kena dadi. 25 ya. Oleh 100 selalu kasih duwe. Ora Yang ora kebewe. 800 kan jalan aku 20. 800. Halo. Pirane iki? Ngomong di ja. Pamit disit. Ya. Kebiwe. Kayak mau ya. Telu seket ngo reka tekoy nang aku. Dia mantan kakal dia. Papa cek. Ora wani lho. Pira iki celurut pira? Lah demek bingung nang ora ini kok. Pira? Pira? Oh. Papat kurang wali papat kurang. Papat kurang ya. Papat kurang ya. Kebiwe. Mas. Papa tinggal mana? Ora wani lah 35 ngo reka tekoy nang aku ya, Ki. Ya. Reka tekoy 20.000. Jangan 400 sana pembina. Papat kurang selawe ya. Lah jangan lu bang kurang. Iya deh. Boleh sakit bersih. Ke cukup Ora wani ki lho. Paling aku 800 kan jalan aku 20.000. Setelah mulai jarang mulai ambil. Ora wani ki lho. Ya lah. Kancang ngono ya. Oke. Lebih sing godikone ono kono. Wis kan ya. Ora wani lho. Papat kurang selawe lho. Kecap. Isi itu bagus loh. Orang patut orang tak tidak nak. Ya tambah 2.000 iki. Pira iki? Cek. Ya oke. Kecap. Ya. Guru. Pira ke? Pira ke? 20 600 ya? Pajak seket. Ya pira? Belum itu seket. Itu seket. 5 seket atau 5 seket? Itu yang 600 mas. Yang Itu seket. Itu 600 lah. 5 seket lah ya. 5 seket turun tadi. Jangan 600 gue. 5 pitu wis. Lima pitu kilo. 600 oli 600. Kalau kenyangnya kayak gue mas, apa guru ngoleh. Ini gelem. Ya nek murah ya gelem lah. Ye. 600 yang kon jenengan tak angkat dadi gurune aku. Ayo apa? Dadi gurune. Yo mongko kon mulangi. Iya, mulangi aku. Iya. 600 lah. 600 nyata. Nyampe ke bos. Yakin bos. Pirane iki? Oh, mau lebih. Saya kurang oli, saya kurang. Saya bilangnya ke papa. 700 ya? 700 ya? 700 oli. Ya gurune aku ge. Pira guru sing bener guru? Asli iki wedhusan udah 850 ning ngono. Denyange. Zakat barang masuk kono. Uli. Sing pengen saya bisa kata. San gawe aja. Ya be 800 ke lemu banget ya. 75 wis 75. Temenan ono denyange kudu 50 ya lah. Ora wani lho. 850 ngono ora dirono. 75 ya. Mandurane banget. Turun tempo. Saya bisa. 75 lho, bisa kok cukup be 800 ki. Kelorone bos, pira bos? Selikur tawa iki. Model sama bulan lah. Woi si. 15 kali 15. 15 berarti 200 Yes 15 saya kue lorone Ya, lah. untuk ngomong bahasa ya. Iya. Rela.
Oh ya. Ya. Sing duwe jeruknya patah seket. Eh? Papat seket. Ruangan kan lho. Di papat seket itu tuh. Ya. Oh iya iya. Lagu apa apa? Ruangan lho. 6 seket ora bani? Ruangan. Patang atus ya. Papat seket jeruknya. Nurak. Atus ya. Patang atus. Jeruknya papat seket temenan, nurak goro. Ya iki shooting kecak. Oke. Patang atus ngotak angkat dadi guru. Iki madhep kamera ya. Patang atus ya ngotak angkat dadi guru. Ora undi. Wis ora iki patang. Potong seket nurak, Pak. Eh? Isi cuma nanya lho. Iya kok. Hah? Ya kepapat kurang selawe lah. Kedua patang surat pakai. Ora wani lho. Ya. Patang atus ya. Ya, ya kurang ewu kayak banyak sokor gelem bos. Kayak pengen ngasih nomor 1 gelem Ora wani lho. Ya lah, apa-apanya Mbak. Cancang ngono ya. Wis cancang ngono kowe. Ini kayak potong untuk seket kurang. Oh, coba sing lemu. Oke. Yang menyang pirang dia. Apa? Di maksud Yang 700. 700 tidak bertambahnya mana? Cair bos. guru Bosek ke guru anyar. Dia ke priwe? Ya apa ora? Iya maksud itu lagi. Piraki pas temen ya. Nah, Jos di situ ya. Piraki kalau di patang itu tadi ora. perubahan iki lho. Kan gelo ora. Asli. Monggo ya bos suruh ketemu. Ya. 300 saya 300. Hah? 300 ya. Ya, yang ono ngrewang jenengan pokoknya telu seket. Jujur saya barak monggoro iki. Ya, 300 kan jenengan tak angkat dadi guru. Wis. ya. Oleh guru Pokoknya telu sejaman. seket pengangkat dadi jenderal. Ya, 300 lah. Ruangan itu paling 300 kilo pula. Oke, Eh? dan yang anu kami jenengan kabeh sing yang 300. TNI mongko kon jago. Yang sing abad jenderal. Guru. Nek guru kan segala-galane. Ya kayak 300 lah. Menang. Gue aja ngrewangi kono nyono, ngrewangi temenan kan. Yang bisa nyampe ke Kena kayak alhamdulillah. Ya kayak gue kena kayak 300 lah kilo. Ora apa mau. Ora. Ora kuat sekon 15 mbak. Ora kuat. Pira? Ya tamar 2.000 kuat pira? Ora ning. Telulas lima, Ya guru ke, gurunya aku mana? Posisi tak belate lah patok. 300 ki, Ya. Nyombok mana bro. Kena 300 nya kode 20.000 ya. boleh. 20. Ya kenal apa-apa. Anak bos, Wis lanang kan boleh sing wadon kok potongan. cilik apa gede? 65. Ora wani lho. 100. Kayaknya canangane bawa kotak kok kayak ngisor. Terus kan ya kenapa? Kepriwe? Mana duitnya? Nah, 300 mau dekat orang boleh bu. Kenapa oli apa ora di situ nah? Ya mau kali. Iya. Mana duitnya bakal dia apa ora? Mana? 600 lah. Lemu banget ya kak. Nol. Sing nang Jaba kayak apa sing nang Jaba? Sia ora. Embo ada anu kae lah. Sahabat jana udah sing mau Takon iya apa ya mas, pasnya mau sampai udul siji. Iya. Yang bilang? Oke, 500 kali 500. Mana duitnya tekan naik. Duitnya tekan naik. 600. Di sini pedesan di pedesan. Kae lemu banget kok kudur banget ya ki. Sing bibit gembel. Kawangan yang pedesan. Bisa menu paling kilo. Hah? Menu lah. Ora dadi ki. Hah? Ora dadi lho. Anaknya lagi kocok. Iya.
600. Lemunan nol kok. Oke, oke bae duite kon jahit duit mana? Ya sih lemu-lemu ya. 50 ha. 600 wis lho. Iya. Wis. Sing 50 donga kaya ora biasa. Sing 50 donga lho. Iya. Lah kaya sing 50 donga lho. Enak kuwi lah, foto kudut. Yang selama. Lemu-lemu kayak gitu loh. Kaya bangsane nyong apa? Kok ada sing murah lah, sing tugel iki lho senek. Lah sing 50 donga lho. Enak lah. Selawe maning kenal lah, gonyong lah. Boleh-boleh kon sepele bucak. Lho, kemudian pula rokok Oh, bungkus sepuluh lah ribu. nyong ngedol mah. Rokok tak wae rokok. Iya Nah. seno. Iya. 10 maning ana. Wis rokok. Tak sumut nak. Sumpah kok. Enak lah. Dadi gurune aku wis ngono lho, mu lho. Ya enggak berkerongane bungkus lah. Wis lho. Ya nyong arep wek lagi mari duwe kakangku nyong bano. Kat wingi wis ngenyang. Wis disumut di rokoke kowe. Kok nanti cimpung wingi ngenyang 600 selawe. Digawane tuna. Kapan? Wingi Wingi. mbah kemis ngene 10.000 maning lah. Wong wis ngenyang 600 selawe wingi ya. Ya bane tuna nek bathi lho. Ditawa pindho mangane dadi. Ngene. Kok ngenyang nang selawe wingi lho. Sepuluh maning cak, sepuluh maning cak. Langka receh kok. Wis ngene jujul patang jujul. Jujur lah. Jujul 30 ngene. Rokok. Jujul 30. Ngawak kari kane iki kanang. Oke, cek sira kowe kenal lah. Anu gowo kae kok sing selawe pak apa kae kok. Jadi pira cak Cirolu? 5 ya. Iya Cirolu kan. Iya gue. Dia mau jabat situ cak. Panganan main. Pira pangan main aja. 50. Cong satu. 600 kali 600. 600. Pira ting iki ting? Pira? Satu. 500 ya ting? Ya 55. Langsung